Kiama kia Orange Democratic Movement kana ODM ni kumirite Njukaniriro riu Atongoria makiehita kuera aruna ao itua aria murugamo wao wina nganja kuria maugite ni magakorwo makimatitimura kuma kiama-ini wona maga gucenjia njira ciao. Tunataka kusema ya kwamba sasa ndio tumeanza kazi kuhakikisha ya kwamba chama yetu ya ODM itaenda kuwa ngumu tena ngumu zaidi. Makiaria mari mwena wa Kisii, atongoria a kiama kiu ruhonge rwa kaunti iyo ni maikitie mukana kuri aruna ao makimera no nginya makorwo makionania wihokeku kiama-ini kuria mathire na mbere kugweta maritwa ma amwe a aria macukeirwo gukorwo na mitugo iria etagiriire kiama-ini. Honorable Ismail Matundura aka Omongo na Vincent Abuga na Amos Onderi. Joyfrey Araki ni umwe wa atongoria aria makomithitie amemba acio na riu ni atetetie ma MCA aria marakorirwo magithondekera mawatho kwinengera kandarathi hamwe na kwiriha gukwa geikia ritana kuri ruhonge rwa EACC rukorwo rukiingirira na gwika uthuthuria niguo kurehe kihoto ya kwamba amwezi mkawa watu ambao munatunga sheria alafu munakuwa contractors alafu munajiripa. Tunataka kualika EACC ikuje kama maneno ambao tunaongea ni ya uongo, ichunguze, ikipata wamekosa waadhibiwe. Handu-ini ha Muthingi TV njitagwo Bashia wa Wanjere. Tutigane na icio turongorerie ciĩgie bara ya ndogogio na